Assalamualaikum semua. Hari ini kami nak ajak you all jalan pergi. Nanti kami tunjuk. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep bumbling, I'll keep doubling, you keep. Sangat humid ya. Pasal hujan Zat, tak hujan, hujan Zat. Jadi nanti berpeluh ketika ke pasar. Okey? Tapi tak apa, kita pergi, kita just try to experience and enjoy. Ini niat saya, niat cik. Saya cakap buat pun sebelum kita balik ke Malaysia Frankfurt kita kena order semua pak dekat Singapura. Nanti dah duduk Malaysia tapi tak, kita pergi sekarang. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. Perjalanan hari ini membawa kami ke Mandai Boardwalk. Ianya adalah trek alami sepanjang 3.3 km yang terletak di bahagian tengah Singapura. Tempat ni boleh masuk percuma. Bagi yang pencinta alam, memang best. Jasmine. Can you smell it? Sampai sini lagi boleh bau bunga melon. Can you smell? Saya boleh bau. Malam nanti bau-bau orang lemak. Kawasan ini mengelilingi tempat takungan ayak di Singapura yang diberi nama Upper Seletar Reservoir. Dia mengawan. Bukan mengawan lah sayang. Dia pakai sama spesies pun. Nama apa dia? Ikan fish? Tak. Ikan robot? Yes, semua binatang yang ada dekat sini semua is battery operated. Lupakan sajalah celoteh cek. Tapi sebenarnya di sini terdapat banyak hidupan liar. Ancient juga tu. Banyak. Tuhan dia mandi. Ambil dia swimming. Banyak kan? Anak-anak dia. Tuhan. Jangan keluarkan phone, Jangan apa? Jangan keluarkan phone, jangan eye contact. Okey. Oh ya, jangan eye contact. Kadang kalau yang jantan dia nak kita kejar dia. Sembunyi mata. Mandai Boardwalk ni terletak bersebelahan zoo negara. Tu sebab hampa boleh dengar suara burung kakak tua.
potong. Biasa. Setelah penat berjalan, hampa boleh keluar ikut salah satu pintu. Bagi kami yang suka pada alam semula jadi, tak terasa waktu beredar. Tempat tadi ya. Okay, Assalamualaikum semua. That's it, kami punya adventure pada hari ni dekat Mandai Boardwalk. Kami jalan kurang daripada 2 jam. Jalan santai, jalan sekejap tengok ikan, jalan sekejap tengok monyet, jalan sekejap tengok binatang. Jadi santai saja. So bagi sesiapa yang nak main sini, dinasihatkan you all bawa air, and then you all pergi toilet dulu, you all settle dulu hajat besar, hajat kecil, lepas tu you all boleh jalan leleh. Okay, tak perlu nak cepat habis, right? You all kalau jalan, you all boleh tengok kiri, tengok kanan, menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Very menenangkan bagi dukun yang suka nature. Dengar bunyi mergas tua, dengar bunyi burung, bunyi monyet, tengok monyet, tengok kehijauan, semuanya menenangkan, right? Highly recommended. Assalamualaikum. Kami nak catch a flight balik Kedah. Okay, kalau you all nak tahu apa yang ada dekat dalam beg dukun ni, kalau dukun trekking ataupun jalan dekat hutan ataupun wilderness, dukun akan bawa whistle, okay, flashlight, okay, dan dalam sini ada poncho dan juga first aid. Dan yang atas ni is tourniquet. Benda ni nak kena cepat capai. That's why dia ada dekat luar. Macam itu. If you all nak tahu selebih lanjut dukun punya kit, komen dekat bawah ni. Surveillance ya, just in case. Kita lambai-lambai lah kat depa. Oh, cantik. Tenang, orang tak ramai. Kena pandai pilih waktu lah. Yang terbaik kalau kerja shift weekdays lah. Sekian perkongsian dari kami. Jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Selamat tengah hari.